Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Fashion Academy website yang tentang hot industry di fashion jangka happy fashion society. Ka Fashion Academy Shillong ka badoni ka Shilem terikam hagasnong maulay nong lum hagasngit hoding ka artarik unay lor arajar arpuar kala pelaj pajba ya ka website kabala ay kerteng www.fashionacademy.co.in katkum kajinge tho jong ka kong daypi mo khars emyong la seng ya kane ka Fashion Academy house nem arajar arpuai bar kajing tmuhi kalong omtang banshu ai jing hikai hakasu kathain shaki samla kanthei kibasha hikai pentibet nrei hagani ka academy la ai kamru ya ki samla haki liang bapher kibadan menta kumbal lai pesan ngut ai hagani ka slem la ai jing hikai ru omtang ya ki samla kanthei bat ya ki long keme kiban napo ka East Khasi Hills district nrei kajing ai jing hikai kalong ru wat shaki samla kanthei bat kilong keme kibawan na ki weipat ki district khanang ban penpau perthai ya kani ka slem ai jing hikai ka Fashion Academy kala pelaj paj baru ya ki kam bakala le hakaran san jong ka social media kum ha Facebook bat ha ka Instagram ya ki playo ya ki jan balasu penuandur internet ba hakani ka Fashion Academy la dia paj ba hayodo haki jaka jengok kai pertai haka tain smith bat hayo ribhoi Batai syai kan ka Fashion Academy nila asing hau senam arhaja aku. Di kajing temu jong kan ka bangsa ni Fashion Academy om tang bagin provide akan ka skill education no bagi om. Henry ka way ro bagin wanra akan ka employments na benta ki youths hagi liang bapher. Nama ba mentang ai ka dunabha ka kam bat ka way ro na lingba kan ka Fashion Academy la wan provide kita ki kam na benta ki way pat ki kena samlama kiba bapli kiba bamla pat kiba bamla ban dan kakam kajang di kum kan ka produk bagi penmi la ka yang kan ka Fashion Academy kum kan ka playo ki nongshim benta jo kan ka playo ki de ki students kawe henry kawe ro ki de ki bon ki kena samla bat ki long kami ro ki bashin benta kiba na ki district bat ka jingthamu banisa kan ka Fashion Academy kalong tang bagin wanra kan ka skill education henry kumchu ru bagin wanra kan ka employments na benta ki youth hakil yang bapher di limba kan ka website ki paitba ki la ban apply kin ki course jungi ki bangila profile limba online bat ki la ban thir ru ka ni ka protini products jungi na kan ka website cup, naduk ke soup, hadu ki design process. But kan di kajing hikai hangde kala ya hab bat ka industry course material. Course ki long community dan halaki jong ki benta hikai ki naduk ki illustration nang ta kum ki pattern making nang ta ki garment construction nang ta pada ni ai ki textiles nang ta marketing baru kitu ki maha ka course rong ka fashion designing ni ai ki kajing hikai ka betul. Menta ki kena kita kat kembali mulai pesan. Ho ni dan dekat chef ke morning shift batka day shift. Ke morning kedai 9:30 to 1, batka evening kedai 1 to 5.
basic no na do ka kuno bingin nang ban thau ha ka met ki brio nang ta pade ni kai do ki kuno bakin thau thik pathik nang ta ken khap nang ta dem ta ken su kan na do ki jan khlum do ki jan ken thai nang ta ki jan chin ram do ni include hi tang ba unde adu kata mostly ki ya jo ki ladies wear itu ki have ki special occasions itu rungi ai ya ki final garment ka to kan ka along ko project te ki tu pat ki haban hadir bagi nak jeng hikai lo tik patik tu hadir ni kuat ban bagi kena ken selutu hadu kat no ki lalen te ki haban pendap dia kata ka final product tu kat taru rengkat ka jeng arab jeng ki nak kena company hikai nak kena kita skill development program ki kena dai naga tu ni hikai ru ki kumdu bikin im kata ka long brio man brio ka ko ka buram kumchu kumdu bikin no asinyang syaka imlang sa lang bagi kam ki jam jumki ke na kalian jonga tengah syam bab buat ki bawan syaka ni ka institute ki trang ni syara dokumen sil bikin wan ban syahi kai kan di india lagi ngasyam bagi dan ki bagi syak bon the majority bagi wan hande ti kate bagi wan bagi kwa bikin nang bikin nan kan kan dua ini tu waterproof tapi nak teknik tinja mar dalam macam macam baca kan yang kalau sidang kan nak suruh teknik bang macam bang tempat dia tu dia batu lah dua ini sepanjang bang kan semua kan pinjakan ini bang halor gitu ki bang ala dapat tai gitu ki hak akan kawan dia certificate course no di nak benta ka tiba chisu mo ban nak kuno ban su adu ki janya tho nang ta kiwe ki accounts ki ba kham advance mo ka bai dai ban ta dia kani kan dan yang sakawai part for advance course yang kata kala dai jong diploma mo di hadir nang ta pada hakani ka course pada la le do ki manipulating ban manipulate ban don boy ki jan ki design sebagai nila ru ban hikai kan ya ki kena bande ya kapatan bikin om shoot dak bagi shoot draw lele dekat ti bagi kila bande through computer kan tak computerized pattern bikin man kaslam ni ju hikai di kena man lagi bagi su ni ban donate kan India chaka society te ya kata pan ni pelong ke program ke basis ni sinam aka bangi let sha kanika orphanage te ka bangi su nang tu ni donate sha poka orphanage ni ai ni no senyang sha tu
abis lead for innovation. Dia kum kan ka pelayu bagi penni menta kalau innovative namar ba yang kawiru ni ko aban pen ne pen sa ba ka dostur jeng hasila ban pen kiu ru hi ka kumba kumiran ka pelayu ni yu iba kala sedang du namar ba kala ade ka pala ya di ko senam ya kata dia ni innovate no ta ka rukom ban pen wandor ha ta kon ban pen sup yu ba bat kawiru bakan num pen du re ka jeng ya ka tu ka dur ten rai jo ka ke hendak ki products ki bau mi bit nak fashion academy ni ko abi bandit for innovation ndi tam mengin chu mi untuk mengin chu ndi just for profit ndi bukan contribute ya ka society but ya ka environment kawi pangalap hang ha region ni ma ki dangduna kini ki institute for na bentakan ka bansu bantan kawi kidan kini ki short term course hendak kamyar shoot nampak paka perthe menta kala sedang ya cakman tinggi rukin ki beriu ni di ban ya lam bat kataka korno kemudian ti takadau ke nomor ba ka ngalashim kita ki buat jonga ki sam ki ba nashabar ba ngawan ra ru hamni bahkan ni institute kan nong ko umpur beriu na benta ki we pat ikhna kan ti kumba mentani tangka bansu ban khap kam mentoi ya ni hapan tebet shu ha khap ru kumki okat ki ban penong ikhna kun taki cutting master nomor cutting master akan dari juni kadang guna ibuan bani yo bina syabari bat ka jingsiu jongki ka kalong ka bahia ti bat ka wiru haka creativity mo bat haka creativity ru ni pen kiu ki pen ya syapram ki ha benta ki we bat ki jing ti ha kala anu ba haka mi fashion academy ni kan thok lut baru ban benang instan bat kawiru makin longbriu man beriu amar ba hakan ke institute ong tang bang isu hikaya ki namar ba ki khna de kila hikai de kila mi pre kim su thu kumno bakin manage ka business te hami don jaka marketing business ru kumno ni hikaya ki kumno bakin pinja ka business junki ki jeki ni products hakan ke fashion academy ong tang bagi penmi tang nangi henrengi aikam ru ki khna di bat kawiru ni ai kam ki wiki long kami ki kan thai ki ba na kawi ka district komentar ya kami ka pelayo ki nong su ki dan napo ki bon ki ba napo asmin ba napo maulai ki ni dang bu ti mentai ni dang bu shu ni dang bu shu ki nong su ki ba na ki wiki district products kawi pila ban yo ka napo ka website jong ka fashionacademy.co.in but pila ru ban yo ni na jayo long sini na GS but pila aru na banyo anan na yaudo na dukan jong i kalkara but pila aru banyo ana shasmin na shtu sha tourist area but na sha hoi te da pidan ku kata ka jingthmu ko pila ban join ni ka course pila ban reach out ni bakan ka website bin la bu ni but ka wir pila ban reach out na kinki social media na Facebook na Instagram na kita but tapi na aru pila ban wan mi sya kanika institute kadan ko maulai nang do kadi katuka building Punjab National Bank building but pila aru ban phone haki ki number bin la provide hatuka website ban haki social media